So nu is op haar eerste Kersfees. 25 Desember 2007. Besig om persente oop te maak. Anushka. Ma is meer opgewonde om persente oop te maak as sy. Hey Poppy. Kry jy baie persente? Het jy baie persente gekry? Check out cute outfit, Kersfeesvader outfit. Persente gekry vandag. Kyk daai wat Piet hulle vir jou gegee het. Kyk daai. Wat is dit? A B C D E F G H I J K L M N O. Ai. Sê dankie oom Piet. Dankie tannie Kim. Dankie Milo. Anushka.